Mashia mami jendum mukase wana meshepa kwesi indum. Medawana mununkum for the baby as a bekanta mi sum. Ya try me so nyaku pone ninkum. Ifri tete osa hene yebun koto joso jana endum. Mikundi fani benkum. Yeso mo jana tuntum. Mijina kuse kumfum. Uti midinya fumfum. You ma bite there. And I'm like a Holy Ghost fire. You bring. You ma bite there. Je una ne menson la blade ya Bible bludi kami yobe o machi TV no mena shi so ni ma so na ma so ken kla ba ngo shida o kon feche ma wo wen bolo ke shpombola de bo anuncho moni ba de Samantha ka mejala ke fi wodromo ne ke gbene bi pakpak bi ne se ke we ko jake je me fe me ji me ni na le ne ke me pi ke baba o ji me ni wo kete sa mi pi ke baba o ji me ni ke ja chi amita amebe woti ami lela me ye ko ya wo pe ku se be kuku mi o ba to ma mi inso le mo ke fa pe on pe ja ko feche mo we anu ofin wona agbe afi na papa ni anu opaji ni wo gbla fi aba hwe wo yen ko mo nye ke shade lela shiko me ko de bi ni ama wan rasta ni ba esen pe be san no le ake god ngbe no ya ke mo ewie mo jinoni wokeba ogbeno ne no moko achamoko ni moko achamoko no anu na ni no sun lo o yin lo ene le ake o de bi ni ama o wan star e back man no yin me le ake shi je na masuma ke ma ejira ba sha ka jin ya ejira ni ba ngmene nke bo ya gbese ni ami gbese gamashi gbese noko etie no ejeme ni wache ni na ati achola agbo le onke wie mo eba ni ama ya ejira ma ba sha. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Gana bi gamanti asio mi bi fe ami penye gemba asaga ni fe hunu o ya he short ibona fe ni bi ni gba me ana oke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo ibona fe na amla akwa ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akuto nkwaro ma fi assembly members na asandigba te ofilo ante oke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo ya ora don Inka police foi. Ke wo kwani na agbako ye bi ene. Eke wo sa wo.
eke wachu je ya mepe kokpa wujin ke kokpa bibi anokolo ifi akwa na kan le won o kan majanche bele won na sani na gbaru e titriji gogota ni he ni ekole ni jo mi echichiniye alo ni jo beje meni saka ko na chunwe ni he ni ekola ma chunye ni esa alo mbi ko meni afe egbe ko mano lehi ele meni fe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu atu ni bejan ko diba lenke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni keni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe ni pranyo ka se me ni hu le mi ye o ma shi tv no ngbe ini o dai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fi mo ni o chan okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu or machine or what to him, Rabu Mishi. Some bono, we catch a balake, Saka for she gave no Jim money be an Isake can Yamashineka, no near no fair, coca, fan, Safu, Nekaji Bonisa. You are she, I could like a mini, Okokate. I'm a fan of Bini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC, or will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Joe naneme son la blada Bible ni kami yobe Omashi TV na mafenya shida kanya na nyewe chunye meminte ya femini nya yijara impake umanje ke shade lala ni mena ablada Bible ni kami yobe Omashi TV no benke yake ngmene minto ni kenya ya pese ni amle noko te no jeme ni wacha ni na ate atwele agbo wache ni na ate atwele agbo eke yemo alo ebangma yemo kadan ko kebafon social media concerning no konite no alo kusun pedana to ko nite no ho ni hone ya gbese ni ani chamen kanyame ablade abi blue ni kebi obi Omashi TV no o debi ni ama awa wan rasta inko nyake no fiona ni concern no gadangbe eko gadangbe yin lekeke wotawo ni wo ke ndoko kanshi ni ekanle ene ja abakwe na jajile onomishi nyeme lele eshnate even in gadangbe social media groups WhatsApp groups dine ni wo yo emi baba o wo eje na yodada eta na yi dan mashi odada ayimi no e gan mashi ni di gan dada na yi gan dada o tan bobi eto odugba ache me kegebe na yodada eta eye gbe eyan eye gbe ten ni iwe mo eko member station hun yeko ya twanke no ni iwe mo alo iwe mo na iwe oje ake woche niji ni afro so ajema alo ni ayibonte niji eyan no gbese manje echonse she ye fence ko onani me post alo me ko me post ina wanye me ko me wekuma bi ko me na chokuna atalo ko me na me kanta ni na post awon ame ka delete shi na mo ni ba announce lele officially ke mo ko twense ayebonia afio atogbeja no to ofio me no ani mi ode bi ni ama wa rasta imba yu ko ake mo ko egbo
ejake asheko ana agwada fiko officially ni twanka basically no abanya domono na ke femini ake yu ake olele wacheni aibonte chense shinyeme oni one no na ka fe clean up exercise ni oni one beso so ake ho na ke fe clean up ho be mi ni clean up exercise ni ya no ye wo gane fojin ami na kan mle twa no na kan lebi mle twa a fe kusu na ka wo se kwelo ye gbese cheme la ni ba ni ne aba post social media allo no me post WhatsApp groups ni am ke ni bi ni ba comment ni bi ake o ni tefoten awo se kwelo ngbe woche doctor ni afroso ajema ayibonte gbele yo ni nwiwo ni akake mukunku ese cheme kenyeme Sunday come kan social media ni men yue na biye Sunday ni gabashi bia ne ka bi na kan sajin o na join lo ni ba ne ke sajin na eto fe mo ke dia yue ba mento na me ke mo afebe na me yue pwe keshime eja ke agbo men kondun cheme kenyeme abladi abi blu ni kemi yobe o ma TV no she eko ni ke wokwe na anye gadan me nke nya ke ni ekpoto mo ni fe chaka ke manyo mo riwo ka kwe na hi ni abata shini afi imbi fem be cheme kenyeme na gbe mi ye ba jejele na yemini yesumi meni anyo na kan cheme nani wacha ni na ati achola agboba nmo miss money makande fema anye ni maja yue mo mli odogba ona ake kutum pon chochonde neyi na bantu lo fun yue loto mo debi na ma wa rasta e jake beni bulu ba le ni e waleta wana ake wacha me be jomo papa kiyawo kele la ke bona ba le na kan ya le ka te shin ba ke yutingbo lele afe ni bi igboyin efata eko nu ogbo shi wo cheme won taflache amodonpo ani fe ni mo ni bi kome matan ni bi musu ani bi na me fi o no fata eko ni gadan be fe jija ni da ni ma yue ake chinse tamuena no chinse etamuena no motomose no mo ko ke mo kwa ka nyemi fo mo shi mo nya shi kwa kwante ani bi so afi okan yoga nya amakani awoche ni nati achola agbo enigma ni egma concerning se kwelo na ka awo ye gbese producer of an amakani am eta ke gbe na no o ken foni alo anana mfoni edan dan makani no makani o fa ni shiba anana mfoni edan anana mfoni be no jino ni ona gbele momi be kusun na ka fe no jino no na ni ji oni one be mi na fe general cleaning na kan le bi emi na mu ta flache yibi na ti awo ni neke yibi ne no mi o de bi na ma wa rasta nke na bu ba wo mi ni ma yue one echo down one echo down cheme no ni ba ye wo che ni aibonte elmoyelimi then the baba no ni ba ya piti ma side ko oko gbese me no ko ai ba to e te hie gan ai ni minjue na mitafla chete mo bulu na edugbe shi beni bulu ba le ni yen wa le tan nya wa kan ya no ni woche ni na te achola agbo egma se kwelo na ka wo eno no ni na te achola agbo ni enamfoni aka ke o awo ni omo pa agbegboro shin ke ko loko manche shin awo eje onidi akwa ni ja kote krobosaki no mi no na wole wacha no ne ma no jino no na makane beke if indeed this is a disposable position its public attraction is unnecessary. You are dealing with a sensitive matter and I believe it should have been handled discreetly rather than
through a public announcement. Chonkeshi lele kaji ene fan no koni ona alo gbena koni disposable ke ake mo man bi ayen alo afi leni man fan na le to no ko hie ye ta flache jomo bay le gemini aye kumia mi sande mo mi sande ona le wo be tule ena ko ene sani ko afele mu njo fe no na to na fe ni ke aye wala mi chale kecha no ne kemi my brother and cousin Niamokpa has long served in a proxy capacity when necessary, so there was no compelling reason to draw public attention to this development. What Nina te actually agbo we mo o fa ba se en majale mi echon man bi ye o fa ni producer mi pa bo fa na tuanu e ge mi my brother and cousin Niamokpa chon ake enyemi ona ni di Niamokpa lele ese alo igbenani eyin ona igbenani eyin lele etele alo maintain na kan position ona de ke nuiwo enya ke a fe lokoto monike moko na alilo mu na la ke ne ke gbena yen ne ke lele po na wa ulese kwelo je ndoko ni sani e ba fe attention akaba seek public attention ni se me ba fe wie mo hanu watcha no wo kweno ni ma watcha no eke from a traditional standpoint this approach risk creating unnecessary confusion and could have serious consequences for Gbese and the Ghana state as a whole. The ordinary person on the street will naturally ask, where is Nigbese? And seeing representatives dressed in white may also lead many to conclude that you guys are happy Nigbese has passed on. I am not happy with the spot Niamokpa is seated right on Gbese throne. Not even regent is allowed to sit there. This is why more like a takeover. Until the king is buried, he is still alive and reigning. Respect my king. Matters of this nature require wisdom, discretion, and respect for our customs to avoid misinformation, speculation, and unnecessary anxiety among the people. Yeah, you mo name me. Yeah, you mo name me. Chon no ko chon ke ke ba yue ke je kusum pe jano to na. No na fi ejino ko ni ka akwe na yin. So le beni me ko me ba nu ishan alo na agba ike ntinti ni e ba create kian Gbese alo gadangbe chun fe ne bi sande ko akeshi mini aso ni Gbese ngbe ni Gbese yo chonke ngbe ni aibonte yo na ka to se kwelo because wonuko noko wole no ni ya aboku ko gbele officially ona yi anye ne ke ni ne mi be mi ni ne ke sande ni ya no ni we mo ni ya no wo jin short pojepo atupa bi hun wo lo kejepo ake na kan noko be mi ni ke na kan noko ye mpo awaba officially alo cheme ni ke baba manja no ni wo afun no ni afio ke we mo ni ake yen plan ano no jino ni wo atupa bi ona ni di nyeme atupa bi noji noni amefemini amo makete chi concerning noni ni na ate achora agbo bine no ndomo ni mi omi bi ake mini ji noni poten ni ya no because is this the right process allow mini ni Gbese unyo take boni che bi energy sande ni bi ni nyeme ne ga gbele amenu ke sha yemu ke ni bi ona shika fia mi molo because nyeme piye ona nyeme piye amele no ni ya no awu ame kondun ono mi shi
Kemi kwa me komena promise me am America ke. Anye me sani eje gen fite. Nyeme. Gen fite ni kanye yo. Me wanani mambimbi sandi ake negbe. Wache ni afro so aje man yo. Ni akato se ekwelo. Na fe ni yo mo. Wache ngbe eti. Ona yi nyeme adesaf ona wotia me kome wo fio ni tomo keni ekagbe ona esani ka ba wiepo apolish ye lo afele ngo mo shinko nyake anokwale no ni jowe enfi amale no ni femi no ni ngo ibi ne ke sande na ya wo plama ya koma no ni nyeme kome tue babai akami ni ewo ahun me ko me gani nje agbese ni aye iṣan sande le cho bi ajebi e shinju akona be ni bulu baale ni eta flache wa leta e jake gan fite ni gan yan na ka ato na sagan ne ka ke sagan lo mi bi sande be mi ni me post na ka post aka ta flache gbese man che chun se ke na kan ni bi ye ni mene wonna aka to se kwelo ye social media lele kegbese manche chon ese alo ke manche fin manche ke chon ese esani anya femini anya na se kwelo ono mishi esana anya na se kwelo shimbonya wo bia we ake mini jigbejano to we yawo jian alo woloko ni Ikama Cross ní 1941 woloko ruling chon akeshin lele kegbese manche chon ese be that moment money yo be shin ten aja yo ni wo money yo be amegwekunu pa ba kwe se ni wo lele ye ni bia na ngna pi mi fin ye social media be mi wo che ni na te actually agboba ngma ene fin imyumba yense nwani o na keke je ofen mata ko shan kan mi wi esani ni because esani manya challenge mi odogba ni konyin ake mi ode bi na ma wo rasta imbe e chen mu amoko e chi mo no ni ba ni joja ke pwenjole ke hwere ma bagadan gbeji no ni wi o ona ni no ni ya no na fe keke matan alo no ko baba komo ma sha gadangbe cheme fe jake abluwe be pie shan je ko me ni ka abo abluwe je no ko no ku yi aka na me na ke house A ke house B e bo na kan abluwe ko dan o mo wo no ama me na ke ka me bo na kan abluwe amebo je mo ku yi sandi nyeme mi sumo ko ni wa kwe comment ko me ke ni bi ni ba no ye social media be mi ni a post ne ke ni fe mo ni ne nya wa kwa wo inwe ebe ene Ablade TV be mi ni Ablade TV bi ye fe poster ni lawebi bagmake o Ablade TV acting and regent are not installed but appointed, so kindly do the correction translation be kemukun act alomukun kwese atole translate je na atole lele nyenu Ablade TV ba thank you for sharing this perspective. However, installation as used in this context is right and appropriate. Installation simply means to put someone in a particular position, especially an important one. Amokpa II has been put into the important position of acting Gbese Manche. Further, rights were done to put him in charge, including one done in the stool room, so the use of installation is just fine, please. The Kafata what we believe would not have been idle to use is installment, but for the word installation, it could be used in a wide range of situations. At least, its role as acting is also clearly stated. Shida, Chonke, when you mean, if jale ndi Ablade TV ba jale mi chon wonyen nu chon ake kusun boni afele alo gbejanu to ni afeye
statement ne fake no ne ngani no ni ke no ni ehihichon no alo no ni no ne demo ne ngman ene Michael Kujo ko ba fata yake the TV online. Is it acting regent or acting manche? Thought we already have a manche. Ona frustration say ekomene me komeke aso kwase alo kwase as manche replace ona ja ka ye manche omo twake no ni ya no ke ni bi na fe menu shishi no adi Emmanuel ekemini I think base half man kralo so why this ni rich evidence ko afita akemini why is the base man kralo Richard Bruce ke hey my people when are we going to do the right thing no favor Israel policy ke beautiful ni Elisha ma sango kemini everyday error. Has Bese Manche death been officially announced for a caretaker to be appointed or installed? What is all this? Germany blame Bese Manche aduba kele akemini. Ni o ni nungwa obolofoe amanche comment ni ebaye shishin jino nyeme sanebi mo afume maahe ni abi olololo ake negba Bese Manche yo no ha na akọ ato ise kwelo alo nokwe ona cheme kenyeme gadangbe bi jele mi na yo komo kawo ke won fe kwe wole wona jin faamu je ya ngmene yi chi mo ye wose kwe meni mena me ba me tako mi ke ni bi fenle nya amete me pienle no ni ewo je ne kunle no ni ewo nona matani na fio no ne ba akeba nungana wa mobo neje na kanoko kaje nungana wa mobo neje o kaje na kanoko mi se kwelo noni manche sen ni sure use o biane se kwelo ebe use se kwelo yi cheme kenyeme inle ko ba yu amba ka ba ko o propaganda am ko alo o you on behalf of moko shi o debi na ma o rasta mi nke Ghana yo nupa efen ablobolo so to be boni me bi ake ngba man kralo yo atupa manche leji man kralo kin agbese manche shi le den che fuck up big time le den che e fatai chinsi je tamwe na no chinsi je tamwe na no min kenye min gwe ko akele nche fata eko ni no fe na fe pato manya ni ja tupa manche ni gonti ajo o ma se TV CEO min gwe ko akele nche fata eko ni gan fe chaka manya ni gbesi e ta wa fe bo ni ba fe ja ke keji lele no nupa ni wo yo je gbese le amegbejano to ke nibi ife mo to gba komo kwa me ba le bonde sana me yala ha onu mi shi ni no na fi o edi alo na fi edi there are a whole lot of people ni kwa mi expect ake e sana anya na me ni fe mo ni onu mi shi mo go wa ga ni na mo no e ja ke ni ja se che din atofo che je me Charlie, yeme. Ona, kefi were you 33 na me ni feel me mobo. Were you there na ona wo ni yo mobo. Won to wa bi sande bi mo anyone na ma jeme no wo bio. Ake gbese onu pai won pa yin fai. Nye kenya wo se kwelo. Ke how many agbenenwe wole the next ruling house wole gantete finally the next ruling house ona no ni ya no ile ojogba keje nchimi keje no ni yu oni mi male e keje no ni yu oni mi male e come on wen ke shipon fa bi mi sande ile ka onu pa pi ni oje
ame yo no na fear me afi ni ona because in le no ni ona ngene show no na ake ko ye mo fe to mo kole mi fi o comment in fe yin ake ko mi ton ke me ko ma fofo npa no ma bibi ya me sande titiri gbese jasi shini nka bo yo ne ka ba shi bia ne fe ko twale onu ni she no onu mi shi ni yen kan oni o don keje ho fe ni na ke bi ko sande ni ye ko ni makwa ke mini jin na jin famu ni cheme yo ken hawo ona mba kanye ni kanye no kwa kashi gadan gbe enu wo yo nu pa enu wo yin amebejo mo papa ken hawo amebelo ko papa ko ken hawo monebe na ke kwese nya wo bia we ake le die nche popa na asma nche mi na etu ejeme mi ni potin etu ye popa anu a small jurisdiction na kian la loloko lokwo apopo si manche dankan jurisdiction bibia na kian le mi ni jino na enye fe ejeme mi ni impact na enye fe ejeme keji wo ba ywe wo ni wo ji anu kwale Shona, ene me fe ko obi e, oba na tafache me ni bedomo, sasome na me bedomo. Na di truck penge se, gbe mo die mo so se. Ni na anokwale kan fe a to na chon abushi. What ni na, come on. Ken lia me nku eno ni. Ona shini lia me wo. Ni ke fi o me ngolo. Onu mi shi. Ame tia me ko ka ma create fake account ji ame ka ba me ke ngwana me bulu yese ke je mo ke ni bi keji a fi nuku ni yeme to mo be ni jamlan wie nke ne keji incident ni api earlier on between okogbese ke manchapiti mansaji ni ba tete eji egbese ni ba fe la yan sise mo na kan gbe ko no ni aji cheme kenyeme no hando de bi na ma wa rasta incho ma to ya se she jeni nlu ni jeni mi to personal mi come on da mi yan in be interest no ko mi ye jeme yi e ja ke matan ni son na yen matan kote shino ba yu ebe mo ko ba ke ni o you in favor of no boss ni neke no ta flat check TV station ni gonti ajo ni ja tupa manche no ni no tun akeke gbadjo yin ma kera ke ni o gbadjo yi gabi minisani wo fan desanji wo keji bo ma bale na kan ya le wa ba chian lo ke alo ni o kotokumi ni nona kotoku e na fi lo o le akeke kan tele pele bo ba tele bo fi mo ni jin bo ba tele keke odomoshi o kwe ka lo ni bi e wo mi atikale ni bi e na shile no na mi ani efe ma ni bomo no le ake ka gbe na won eche o ma fe o bo ba tele bo domoji o kwe ko na ploko chole dan na wa telebo be nu ele o ti aloba be obodo nche o gbo in advance bodo nche o fe mi o gbo in advance ona anokwale etan egan no nupa ni wo yen gan ke je wo man bi e ya mejon kun ke wo man bi e na mejon ke lele ni tafrache wo cha fro so ajema e fangbe allo e tun se epo e ka ba to se ko lo isana to moko ngemi leadership by example isana nya to moko ni ana ke o mene lele ka wo le se ko lo ni akachele mo ba anya ba moko ni yen shika mo chije moko ni mese na cause ka jede won leche yemi yemi wo wole aga bulu ye wo ni wo be dwam ni wo chon bi e bi o fe nike ni wo be oku ni wo be moko na kanjibo na na kan boni me da ni wi ake no fiano na yen yu na kan kwe no fi ona me yu yen pepe ni ame male anokwale trodo ni shinke lo piji no ni on show mi shake na be wo le dwen lo ye no ani wo eto wo ni wo pion lo piji no ni on show mi shini wo le be dwen mo no ani cheme kanyeme
no ni tawo ateshi ye gbesi e no ni tawo ateshi ye gbesi e ni wa na ofin mo bo ni ani aje eshon ni wa na o mo bo ni ani femini ya aje eshon ilo ojogba akeme bi je ameshoyi na ni shigayo na bo no yin enoko na ke enoko ba yin oshin dabi onyonshin kokoko na ka dibo ni gan ayo ni wo hwe wo yin ashin da ni wo gbogbo yi ni wo yin na ke fe mu an wo ba jejele na yesumi cheme ka nyeme eni o ma na she masuma ke magbele phone lines koni mambi un anya femin atwa na mecho ameduomo nke mei imbi ake allow me to me kekere mi personal sen nimbi oji ake negbegbe se manche yo because moko boko egbele officially onominji ni wo ngbele yo na wo se ekwelo ni mo ta fra chekule sen le won ta mi ke fi okusun ke ni bi mo use of that same thing we won ke ni bi e pidi no ni yo se pidi no ni yo se shona ke ta ke boni ke yen plan ma no ni wo ke gbo mo wi isani ni bi e ko me edo elile mi alo ele bon ni ba fe mi ni e ba wi le han shin du jan shi ni bi pi mina ke kolaku e ba pan no elo ablado fa no gbe pan no gbe ke no chu akejo hello o fa no gbe ke no chu akejo yo acho mi ni akeje mamplobi o fa na no na o che acho ije ai ko ga ti mo papa no yai inside ni gbanaji ni bese ni di adonti for the gas state ani eshi dunlo ijake inu ye mana si kade woloku e age ideni si infoni ni gigi ni nkwa ye social media amma ye sisi akafta sisi ake being busy need buwe iwo anamoko akele inatia benafi ni ikwesi ihale ni achole se kwelo ile akeke lumoko ino acha adafino ni ene afi yene yene ni lumo ewe no ni afi ne keno rangma isi what ni aibonte kesi Ghana Traditional Council le onti ke Ghana State ani ayapo Ghana Traditional Council bi amadie numbo ne edunlo ni kena kan keji mwebe ke abruchi ifande etiye ani ke mokuba yise na mopote di monifa ke yose wokunu pa beje man kralo beje jasi te ayela ke ni awu mokukonkuno akeshi yeji se kwelo no ovani ke kai kuna ke mejo jo o yeje ndi yoshi yo o ra don fa ni fio ni moko won aba to mo ni ba ikwa kabadon to ma ni aba ya o yo ala don koni toto mo ni ba eko aka ba don nyeme nke gadan gbe no ya ke hwele mo iwo onu mi shi je moko personal interest mina ke kola ko e ba ton ano hello abado fa no gbe kan no gbe ke no chu akejo yo no chu akejo bi se man perform inche secretary unche ifemi na pake wakamabi wo pasini wo yin pa nya no shirao mundi ba yesi
shwe amelasi aprapai me ngbo yemi bese atake wake shirale no amenye kwanoro me pa fa wa Obranya bi New York ke bese akuchumi boko akuchami onupai ni feel le te margin di bi ni fe ni pa me fa ni fa tenuko onupa ko ni ba chame ne ba wu ame na ka nya fe ne na ka onupa me to the street I'm a foolishness because e wo ame ta papa onupa e dia me tra jefe keji boko pa ni chuo na ma fe luko e amani mo na ke onupa ko no ne ala me wala e di oya aka am a wa Obranya bi nso ma ba me di ame se luko ta ka ke gbese ma chegbo ile ka ke gbese wo man kalo ni ka ba chebe wala ka man kalo ko ese na la ke gbese je jump se ko be pa yoye sha yoye ko o ene ayoye da ka jump te aka ka wa ke alelu Obranya bi olupa ni ba chenye be ba nye luko ke nya tsara ke na ko olupa ki finishale cha romanya ba Yo, inche atesi oradon 0274324331 0274324331 obanye ochani bon ofemini ochon ojemo mimbia keshin na ne benson lo ablade abi instant bi mo jake negbe gbese manche woche ni afro so ajema ni aibonte afro to ajema ingbe leyo ni mene akewa ke atu se kwelo onai nyeme nke eni gan dangbe sho ka ke na ni mashi na ba fi the rightful thing ne nyeme wo ba yele na yesumi wo ba yele na yesumi ne mi olololo me ni me na promise nya ka kenye ba fa fan gbe ninu ewo nye na no qualify alo nye na ke ni ne eye ebu awo fe ni stile afuase nye ka ya nye chi karma is real. At the right time, in Yabanaka, whatever goes around comes around. At the right time, Odevi Nama Rasta, Matabia Nekeno, Ninjaba Conte, Hami. Matabia Nababa Conte, Hami. Because Takaboni Keoni, Wolenoniji, Wolenoni Yano Yeka. Only ka le kwa mi o debi na ma warasta da ne majuye ni majuye ko akeni ni ba chin teachers nu ake wole no fiano ni ya no ona chimon ta ka boni kenye baby ye yue mo ye ko menye ni ekole kegbon won yue ye isani enye femini ekudo elile ni ye ndoko iwo ona cheme bu abekwa aka moko kra ka ebekwa etu enchese onu yin we wo bo fi aboni cheme bu aburu apodo nche wo cheme nje ame Nigeria me yan hihye won jino nu wotawo shi aka ni won wala aka gbejele na ese ni yewo wona wo alo wo feel aka esani wonye wona meke yemo ke chomo eja aka an wona wole aka gbeke wo nupa nga no nupa nwo gbeke nga shi gan ne bale na kan alo gadangbe wo satiam ne abale na kan bia ne aka keji onupa mfe no ko gbeke be egbe na ewu ole nga Chikefa mi yen pa no akeke ni efe matan chaka pololo manya onupa eyemi ni gbeke bi ehun yemi take bonika wunu eje na eji han efon felo eke papa felo ni nyumo ni hu ene ehan efon felo eke papa felo ifin yemi na ke fi o mi mo no Facebook me na get sister account bi here comment ababo en comment mo alangula atambab ye jen no ni anya odalai ni anya odalai another sister account egamini ni kojo blio kan come see your guy always quick to jump on gbese matters
not mute on Kole and Atupai matters. Such a hypocrite blogger. Mina kameni mena promise ya blochi eko. Nyeme, ona kwa ito mo nekegbe me, amefata eko ni besi FFA basa. Amefata eko ni ganya jenye. Ono minchi. Because ko owie no ni kagbe fin amepene. Ni ko nyake ona meni me se ni nyenye mi cho plamane na lo egbere ni keke nyake ona meni se ni nyenye na kan so ko no pa nyenye ame se come on mumu filafo eponye kan fi ame mumu filafo ponye kan fi ame ono ni ji nyeni ni yo mobo shona kaji lara ke bona bare na kan ya le what's wo fin wo ba nanake many feel to mo ga no ya come chi no fin ni shi fin fan full e fin woli ni ya ka pa no aga the gods are wise kumi ami bia no na ame shi kama na ame adwemo ona wanye me pie to me ne be comment o ke ni ka fe ona no ni nye mafua amenuku amedalo amedwemo kopo inle no na afia ame ono yishi lele kemi blogger bola jimi blogger bulu jimi ihe nwomi na kan shi machine o ye dwemo no ye yin shi kamo me mbibo ake no ne afie eso aso jale ni lo sande ni mimbi eko wake mo ni nye ke ba ne ba kwese le denje epo bibi epo enye hando lo na ke ne wedi komo no na kwa ka lo nte won je na to asue wole fin gan woyo no fi ono na tun asatafu e wo ko yemi ni wole no ni jin shona nke majuwe ko onupa blofo eni ogan no hani e baare naka mine kola ko e ba kan no elo abado fa no gbe pan no gbe ke no chu akejo so mi o manye papa bla mi o manye papa bla mi chu akeje aboso kan ando na ya ole mache kemoko mache epo be kemache epo Asenawo bonu oyo mi support bu wa lete wa game o so wonyashi what I was so wonyashi ko oda wole wo left and right we never saw that manche we say manche we na saw that no ceremony so e say she ni mokotwa ni say ni okay mo isani mo yo da kai yake akabako bajano simune akabajano imune otienyo bi otida ayo mo akabako manjano lololo afekolo official akagbese manje egbo shaka wo se kwelo dabi ebe right ni kwese kwa ngweti no bia ne no jinsan de bi mo ode bi ni ama o arasta mi ubi ane no jinsan e bi mo ake ngbe woche ni afro so ajemanjo na ka agwo se ekwelo ngbe ete na ka agwo se ekwelo so o ma ga Radon eche 0274324331 0274324331 chemen kenyeme nke mata ni eke musu ani ka afi na eshina ma mu fe eshina ma mu fe no hani ke no ko nja no na eyin wonye watashi ni wo fe dio ye jake mamba jo tan me mu to ni da na yo ake dan ni kan dan gbe ba yin e ba je mi nkebo ni wole ake be mi na lo e ken wolele mi anya blofo na mo amen lo e ken jelele mi
ken wonu em chairman kanyeme bese ni afro so ajema wache ni ayibonte ni die nyuno instant bi mo ji ake nigbe wache eyo ona no ni ani yu an ke wie mo ne intache ne ke no ni nanuwe ake menye batalomi ke ekome to pa ekoma anu na cheche me ni yo je meeting ke anshika emo na to aya dode jinko me ye ma ade ne ke no na ake atukpo obla ya bi atukpo asafo bi ke me ekome lo ame ke te batalomi ake ni apene ni chobi eje bi ni efe ne ke komo yan sisue mo ani bi son yan sisue mo ani bi son ene me ko te ewie mo be mo ko ba tachi kun akone be chile mo ba tachi e ba yu ake o fi mo ko se alo in fe o yu in favor me yu in favor of namo mi na ka blade ko e ba pan no ala ba do fa no gba pan no gba kan ro chu akejo mi bodo mani manje papa bla noni na cho mi ma te kuku mi ni ncha ke nje kuku mi ando na ya nche noni anoti kame won fi won ni ashi ani won ta ni wo yo aneta lumo ni yo wo te aneta ke a woman che ale aton le lu koni na enitimo isaniju won fait ton mon email c'est on email puis à me faire à me faire à me quoi non y a non que ni adame ni que fit adame des ni a chanter mais de wono ni a aibe mais wono o ye email ni wa ni mo drama ni vi to mo ni mi nu bo no tashi no fi one ikenu mo ko tashi ni won gbas money yo keji wo ba na me ko me to ma me ete na me ba tra ubranya na tinye ko wo yin ba ba nya de me ke bo ya yin ti bi anto ne e fi to mo na no ni wo mo egbeshi ni asumo na yo ni na mo ke ni awo yi ifiti e fi wo ni asi e wo ba ko to si wo ba wo ni you can drama to mo ni amekudowo ni ametonwo pe papa fun ojono no mo to you adon yo nche oyiwala don ni mo ajobu ni efataye eabo ke bohun o yue mo ni ke fataye onumi shi onupa e ni wo yen ye gan wo npa ni fai ni kwa yen na jinfa mumli ojoba onumi shi no ni nye denche nye le nye kenye nyumbo kenye wojin ni nya te akene iba fi matan ke musun ni kafia onu mi nshi ona jele mi e bono ba fo chinse na kan ba kale wo mi abo yi boni o ba fo chinse na kan na ba fi mi ni aba kale e wo mi abo nwe wa bi o ya ke te so sanya ya ten cheme kanyeme no ni mi bi ake ta flache in yake leadership by example ni yake keja hambo kugbe na akwo mo chiabo ke ni bidana ha legbe na ni mi bi ake ka ke ese kwelo te bale tin ni no ni wo che use o sin wo che use o ni we be use eni ta pepe jeme pepe ta cheme kenyeme eni kusun ona kusun ni kusun gbejano to keji wole ake ne keji bonus na yale ni wo yin kan ni wo njale other way round there cheme kenyeme kefe pololo iba so wo den che wo yin ona ni na in the shako ja fi che no nwani sani emi son of you mi ya ke kan mo fe mi dromo
ini ni ba share no ken twala ni kele ba fon show ni no be ma fon de ma chele ni ma bile sanji ko mi e jake ta flache le wiemu baba o jino ni yen ko yo yehi ni di gbese ja se che ona ni gbese na yo njem na nke ni ake shiete na jo na yo manche tetan kama we akwete krobo sakiwu ni die ni woche nya ibo ti afoso ajema ye keje ni ke pension kuwe shiete ne ni die na jo na yo manche nyeme no ni ke inti baba no ni ke lanya hihwe mu baba no ni ke no fon baba cheme kenyeme min chenye tuase min chenye tuase min chenye tuase come on ke wo pe ni wo ba lo jogba na gbe wulu mulu ewo man bia engbe mi cheme boni nyeta wole nye ba nale nakan ni me na me ablade abi blue ni kemi yobi o machi tv no imbe efe ebe no makwani ma na shi olololu mimbuana sisa account bi enye ka ya nyetri mi enye time anyi ona sisa account bi enye time anyi ke team America hey plantain na shuyegu ni me na me dani ma shibo ma amado to engbe lele be mienche nyenu ina na enyo insun lo nyenu alasan bieja nimboke afiko me fata efia enye lele nimboke afiko me fata efia ni ke mini ne yande sheman bi blue fin de na de menson le fin ni wish le birthday akelele I'm a wishes, I'm a messages, I'm a gift. And I feel very overwhelmed. Don't know me she na me she because nyet only akelele son lo upon no benign lo ye denche son lo and we ke da mo fia mo shi na ni menson le me fia mo ni wish le on his birthday da mo fia mo shi no alasan bieja age massive grace in Germany more wins after loses good health more wealth abie baga money abie baga confirmation ya je no we nke ba ke bia ni na akeba no na here ni egwa mi ne shikun ila ntwa mi ofun shi mo Boss GH mineral water no jinu ni nke mi ere ni bia ni nke mi Boss GH natural mineral water bia ni amame reno ni iwo bo omode o yala opoje mo o pa die o pa bo club ko uta onu ni ekron na emiche ni no ko fine no ko bright and shine but omode ko no ni ashe Boss GH mineral water biya no onu ni nji anu ni Asia me no ko to amepo ya ni efe na agbon abo no na brand ambassador Jimmy no tire me ni makwani ajajibo na amajebu nke ba ke come on rate one very affordable and reliable onu mi nji jara ye mleo ni wo ko shop o se ko to o se njo retail njo ona ko to le baba o ke pi njo bo omode nke come on Boss GH mineral water na ka kenu ke mo nuko succulent onu mi nshi na nu ke mi ngomo agasikele woko mi dabi efi ametan shi no jino na ba yusu eja ke emoshito ma momole no anyeme bo omode no anu ni ashe Boss GH mineral water eko no eja ke bia na o ma shi tv
no wo gafi wo no fi ano he bi ene no bo anu no she no onu mi shi no bi ane no jino ni ken try ani nyo inla ni infi oni bi komani wa mi onu mi shi ni ba wi apparatus ke ziwa na me na me ablade abi blue nke me ni mamba adwa o chan be mutu god ngbe no ya ka chele mo page no ni water wo le la to ape wo no be mi no fi oni afia mo na gba pimu ejira mo matan ye wo gbe no aje wo ka je mi no wo ba ye no wo ba nu ye uloje na mi afi le mle wa wo me fe me ni yen susu mo papa no ya ka chele mo ke ya gan adangbe ni mo fata ya me ni ametuma me kwakwa atoi na akon na afilie wo hia me jenko jinfe nime na me ode bi na ma o rasta mene ndi fe mo ni bie ji eni nke ba fe mi ni nke ba wa nyera don kemi kwemo nke nya yishi